kodwa akasiqhubeke ngane zakwethu lapha kwaKwingizo Online. Ngiphathele indaba eyizoyizayo nezimnandi kodwa kwamanje ngisathi nje ukudlula mizwa soqamba ma ngoba yena yedwa yena uNkulunkulu phela waziyo ngekusasa lami omunye thina soqamba ma ngoba yena yena uniwa walo phakamani idatha awukathikhethu majini ingokomo angina-stress sengihamba phansi ngoba yena bathi wafika usathane nebandla lakhe bathi samuma impondo samqumba phansi ngoba yena akekho omunye umuntu ozokutshela ngekusasa lakho osiyaba kashathu lapha-ke indlala ey'fana impela izulu lapha-ke yathatha igama lobunsizwa likaShembe lapha-ke uSjava umfoka Hadebe kwelase eBergville uzokhumbula ukuthi igama lendlalifa igama likambumbela lobunsizwa isitimela samampondo uKhephu Mbanamanzi kwelasemzume babesabe abasezulwini bafezela idongo mana ithibene njengonsonyama umqophe nje babhinqina abaningi uShembe Isaiah Shembe umprofeti kuyena umsunguli webandla lamaNazaretha uyena ngempela wayebiza ngendlalifa kodwa kwelobunsizwa cha akarongo uSjava ngalokho ngani zakwethu ngiphinde futhi ngincome ukuthi ukuyinakekela kwayo lensizwa nokunaka umsebenzi wayo nenhlanhla eyiphiwe nokuhlonipha abantu ihlonipha umhlaba ikhumbula umlando wayo lensizwa ngonyaka ka2019 sibheke ku2020 la eyayiqashwe khona kuyi-Cape Town Jazz Festival ngo-2020 nakwamanye amagigi ayekhona yaba ney'nkinga zobusoka ezingahlela noma ngabe ubani kodwa abase bekhuluma abantu kuba sengathi bona akaze bona beze bedle yangasese lokho-ke okwenza ukuthi ngempela idlozi lawo nenkulunkulu wayo wama kwathiwa ikhanselo kuyo yonke imicimbi khuluma ngosijava la an undying talent, a powerful talent in South Africa njengamanje akunakile uNkulunkulu amufika kubhadazela ngenya khona usozaba nomkeke osuyodinga amalokhunjana osuyodinga ama-specialist ngobukhonzo ngihamba ngenyawo kusavale nangesahaleli safa ngalo inyawo kodwa ukubaluleke kakhulu ngosijava uthe sekuthiwa ngoba inhlangano zabantu besifazane ziyakhalaza kuvalwa yonke indawo angaqashwa ndawo akafe engabulele umuntu akafe uSjava angazuzi lutho kodwa uNkulunkulu wasemphendulele leyo Cape Town Jazz Festival ka2021 ayizange zizihlale ka2020 ayizange zizihlale kwavele kwathiwa ngqi nase corona livaliwe izwe lavalwa izwe kwavalwa yonke into nomthakathi owayebhizi emelelene noSjava ukuthi impilo yakhe mayife yafa leyakhe zafa zonke impilo zethu namhlanje uthi uyena yedwa uNkulunkulu owaziyo ikusasa lakho uthi uyena yedwa uthi esefikile usathane kodwa uyena yedwa iphi yakhe ayikhiphile uzokhumbula ukuthi ubani umuntu ongenza engeyona waseMelika enze i-event ngoJanuwari ibe fully booked engeyona waseMelika ngamza kwethu Sjava kasithathu ndlalifa okwahadebe ungani makhulukhulu ngithi mpethu uNkulunkulu uphakamisile nawe uphakamisa isizwe njengoba wenza qhubeka uyihloniphe umntakababa kodwa ngikho happy nge-attire yakho lezi uyibhuse ingane zethu hayi ngani Sjava hayi ngiyambona i-posters yini icathulo lapha engathi icathulo lezi ubona abantu abasindele ngathi gimuka imoto yanyathelwa yithaya savela ngapha uthi hey nice one hayi wefana ngomnyo ikatumsila ikatumsila awudiphe ndona abafana bami
Ngisiqinisa moya ngithi kubafana ngiyandiza ngithi uzame la wesame ngisafuna ngasetha usekela ikosha Obuye na. ngisiqinisa Esikhumisa moyeni sipho bafana bakithi ngasuka madoda afike phezulu kwentabeni zaseJohannesburg ngabheka phansi kwela semdletsheni madoda kwela zakhabo mama laphana ke enhlwathe ematshe emhlophe madoda laphana ke igcoba makala amashandu laphana kumfoka phoso kwenyathi ukushishiliza umthandeni SK esho kamnandi laphana ke ethi ke sikhathe umzila sikhathe ngempela ke umzila nganza kwethu ngibonga kakhulu kamagalelawo lensizwa ngokwenza kahle kwayo nokuyihlonipha kwayo nokugeza kwayo nokubokhi nje kwayo sikubonga konke lokho nganza kwethu siphinde futhi sibonga kakhulu laphana ke inkampani ke yakwa DStv ke ihlangane nabakwa Big Brother ukuthi kwazi ukuthi ke mbonile performer lapha ke kwi Big Brew laphana ekuyinto enhle kakhulu ukuthi sibone artist kaMaskandi igadla iphindelela njengokudileka komgodi nangonyaka odlule wayekhona umthandeni eperforma iParis ehamba nolwa umalekini lwa Dlunkulu bese ke namhlanje ke simbonile lapha na ke eperforma ke umthandeni ke igush uzokhumbula ke ukuthi kuyinto enhle ngendlela isimangaliso ukuthi i Big Brew ibukwa Africa yonkana nengxenye yomhlaba wonke jikelele futhi ihlanganisa inhlanga ezahlukahlukene nabantu abahlukahlukene including nabantu abaqhamuka kuma province ahlukahlukene who are young and talented and who want to expose their talent. Thina ke kwelakithi kwaZulu angifuni ukungasho nganza kwethu sibonga kakhulu ukuthi sikhona lapha ke insizwa esinayo edabuka lapha ke inquthu kwelabashokobezi uSweet Goluva Sweet Goluva insizwa ke sencane lapha namawonga mangaphosisi iminyaka yayo ilako 24 years qhamuka lapha enquthu impela enhlalo edolo lapha kwelabashokobezi yakutshela impela mina la iqhamuka khona lensizwa insizwa lena eyaduma kakhulu kuma social media ngokusebenzisa ukuthi ke ithi service leko Cape Town iphinde futhi ikwazi ukusebenzisa italent layo lokugunda amakhanda abantu ehamba bagundele endlini zabo abantu abancenayo ukuya endaweni zama social media uakhona Mbele walapha enquthu owaziwa ngoSweet Goluva isigebengu esingayibambi inkunzi izibongo zakhe isigebengu esingayibambi inkunzi bathi impela ingena ejele iphinde futhi iphume ingena criminal record isigebengu esibamba inkunzi lapha ke uSweet Goluva iphungu sencane sisebsephungu manje ke ngithi ke njengo president wamabhinqa ngiyangenelela kulento kaSweet Goluva ngoba umholi ongayinaki abantu abasha nalifana namxhegu lawa aphethizwe alibona kulengisothaya lapha eParliament debate into efile engongathi ibhekephi where they are not engaging the young people they are not ushering them to the future again then they are just talking thina sohambe sixosha nje imbewu esele ngendlela so ke one day we will deal with this rubbish that is happening on a jump kade ngimtshenile ubaba nje uRabaphosa ukuthi akasixoshele lo mama lo ophethwe amaqakala izulahula lesi esiphethe amasosha ironga kakhulu lento akaxoshwe ukuxoshela umuntu akaretire straight angikhulumi ngakho lokho khuluma ngoSweet Goluva Sweet Goluva ke insizwa lapha ekwelakithi enquthu etholakale ithe bhuxe lapha empela eindaweni zomntakabani ekwa Big Brother Big Brother ke indawo esecretive naba abazazi bakuphi babona siqhamuka abantu futhi iyinto ehlanganisa abantu abahlukahlukene waphinde futhi lensizwa lapha yasimela kahle singamabhinqa yasimela kahle siyinkandla siyinquthu siyumsinga siyibhekvili siyingwazulu Natal Potchefstroom siyipitoli siyigoli siyithemu siyo yonke into ethanda into enhle ngoba simunye abantu abamnyama yingakho ngikhuluma ngamabhinqa ngithi mina yafike lapha na boom yabahlula bonke yashaya isipahla sentombi ngathi mina lo mfana ofuze mina ukukhomba kahle ngempela yini mkhaya wenzani asukuma nesipatha sekhalathi lapha unokhunja unazinga niyamazinga nini untashinga ke lona ke uyena ke manje ke
engithola ukuthi intombi yakhe lapha eke bayibhunculile bayixosha ngoba ukhona abanomona lapha phakathi vele beyifuna nentombi yakhe kodwa mfana umbathile ingubo emhlophe ethenge qamfana wembatha awadla kahle awu cha ngithi bakwethu sengamabhinqa sonkana uSweet Guluva isigebengu esingayibamba inkunzi esingena ejele siphume singena criminal record umgundo wabantu amakhanda jikelele eSouth Africa mfana usemncane sikufisela okuhle ngithi inquthu yonke nabantu abathanda into enhle eningizimu Afrika namabhinqa onke standard 10 manje amabhinqa ngicela ama university nonke votelani ngenani online nivotele uSweet Guluva lo mfana usekhombisile ukuthi uyalazi nebhizinisi nemali mayiye kuye ngeke futhi ayithathe ayidle neyifebe ngeke futhi ayithathe imali enze izinto engalungile ngayo ngoba lokwazi iproject yakhe encane ayithile yokugunda amakhanda okuyizamele njengomntwana into eyisibusiso leyo esiyidingayo njengamanje lo mfana asimesulweni inyembezi ayikhaleleyo ukuhanjelwa intombi yakhe lapha kodwa ngeke balunge bafana bakini sekukhuluma mina manje ukukhuluma ngokugcina ngithi mina big bro ziyakhala manje 2 million phansi enquthu la ubheke khona Sweet Guluva mfana wami ngithi mina bonke abantu basenquthu jikelele uyakhumbula phela ukuthi inquthu uzobe ungaqala ukuthi uvele iqhawe enquthu indawo leyo sosobala lapha uMfokambatha owathenga amabhanoyi amabili inyanga eyakhe isitezi kungekho noyedwa umuntu omnyama eSouth Africa ukuthola isitezi yathenga ama private jet awu2 kodwa ngoba uye sathula ngathi sibone uphinde futhi lapha kube nebhovla kade umuntu ekhathele wekhulu entamolo endwalo endlala emnyama nedlebe lodwa uqubula amanzi angcolile la kubhuda khona zonke ingulube emhlambi yake eNafrika qala ngithi sonke asivotele Sweet Guluva sekufike ngisho inkosi yomaskandi yaperforma phambi kwakho umthandeni SK ngithi bonke abalandeli bakaMaskandi jikelele ngokungahlonisi mthandeni njengamanje ngiyakuthuma mfana ngithi ngithi ubase lo mlilo ayikhale uSweet Guluva akabuye nawo lo 2 million ubhekele enquthu la osiphelela uMfokamakhoba sukumani emadoda sukumani lapho e0DB sizimenzele show yokuthi siyamukela lo mfana ngesasasa elikhulu mfowethu lapho nduna lapha mfowethu nduna Mfokamsinga lapha na ke ekomofethi sukumani madoda inquthu ayibe ngenyawo kuze iqhawelene manje ezothatha lo 2 million kuza lensizwa ngikhuluma ngensizwa lapha na madoda ojo Mfokasibiya sukumani mkhaya ningayithambisi nali italent enquthu likhona fanele lehole u2 million liyokwenza ibhizinisi lisimame elenziwe lapho ku Big Bro and then bese kuzoba insizwa lapha na ke uNtuthuko Mfokamahlaba uJunda ngiyakwazi ke emkhaya ukuthi awushaye iceleni ngiyacela bafowethu sonke sukume sime ngenyawo abantu abathanda into enhle eningizimu Afrika nabasebebona italent elincane waphinda futhi lo muntu wazisa ubhlungu waphuca intombi yakhe kabuhlungu laphana kwathiwa iphuma ihambe ngithi ke bakwethu ke asibatshengise ke ngevuti ngiyacela ngani zakwethu